Namens Sandra en die kinders sê ek vir julle elkeen baie dankie wat vanoggend gekom het om saam met ons te wees om op hierdie manier afskeid te neem. Kenneth Anthony Bob 6 Januarie 1953. Verskoon tog. Oorlede 13 Oktober 2025. Uit die ketting van ons liefde is 'n kosbare skakel geneem. Toe ons Hemelse Vader se wil was om na hom te neem, ons geliefde Ben in die ouderdom van 72 jaar. Daar was nie tyd vir 'n afskeidswoord of groet of drukkie nie. Jy was te kosbaar vir hierdie wêreld. Jy het ons almal se lewens aangeraak. Geen guns of taak was te veel. Daar is altyd 'n glimlag vir elkeen. Dit is bitter swaar sonder jou. Maar God het die mooiste parel vir sy kroon kom haal. En ons is dankbaar dat ons hom kon ken. En al die herinneringe wat ons het, jou plek sal leeg wees in ons almal se harte en lewens. Sy heengaan word diep betreur deur sy eggenote Sandra, Sean, Shannon, Irene, Ethan, Ariana, familie, vriende en Waterval gemeente. Kom ons buig die hoofde. Here, ons het vandag gekom om afskeid te neem van ons lewensmaat, van ons pa, van ons oupa, van ons vriend, van ons familielid hier in die gemeente van Waterval. En ons wil vir u sê dankie dat u hom vir ons geleen het vir 72 jaar. Dit is so gou. En ons verstaan nie altyd u weë nie, en ons wonder maar soms daaroor, waarom dinge in die lewe gebeur soos dit gebeur. Ons sou dit graag anders wou hê. Maar een ding weet ons seker, dat Ben is beter af as ons. Hy lewe nie meer in hierdie wêreld met sy chaos nie. En nooit weer sal hy rugpyn hê nie, of enige seer nie. En hy is by u in u teenwoordigheid, en ons vra u genade en u liefde om vir ons te vertroos. En veral vir Sandra, nie 2 seuns vra ons dat u vir hulle sal toevou, en nie kleinkinders, met u genade, met u liefde, met u teenwoordigheid, en u vertroosting. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan 2 kort gedeeltes lees uit die Bybel uit. Dit is net 2 versies. Die vriend het altyd lief, en die broer word gebore met die oog op die nood. Spreuke 17:17. En dan 'n enkele vers uit 1 Samuel 18 uit. After David has finished speaking with Saul, the souls of Jonathan and David were knit together, and Jonathan loved him as himself. Ek is nou 7 jaar hier. En die gemeente is my familie. En Ben was my vriend. Wat is vriendskap? Dis iets besonders om te hê. Dit was jou grootste vriend in die lewe, Sandra. Dis nie net jou man nie, dit was jou vriend. It was your pa, Sean and Shannon, it was your dad, but he was also your best friend.
Wanneer 'n mens groot word en jou kinderjare is by jou verby, dan verander jou verhouding met jou ouers. En hulle word jou vriende en ek kon sien, daar was 'n band tussen julle en julle pa. Hy was 'n vriend van die gemeente. Almal het vir Ben geken. Partykeer kon hy 'n ding sommer maar net sê soos hy hom wou sê. Partykeer was daar 'n bietjie van 'n knyp in 'n ding wat hy sê. Partykeer het hy hardvogtig geklink vir alles dit kom oor anderstaliges en anderskleuriges in Suid-Afrika. Maar tog het Ben so sagte hart gehad en so klein hartjie gehad. Ons moet maar eerlik sê, hy was baie keer meer bek as binnegoed. Maar hy was 'n vriend wat 'n mens kon hê, met wie hy kon saam lag, en ek het hom geniet. Ons het baie gekuier, en dit was altyd 'n groot gelag, vandat jy kom tot jy gaan. Maar hy was iemand wat omgegee het. Baie keer het hy geld in my hand gestop om iemand in die gemeente te help. As ons kaartjies verkoop het vir iets, was Ben altyd die eerste een wat gesê het, as daar iemand is wat dit nie kan bekostig nie, hier is 2 kaartjies se geld. Gee dit vir wie jy wil. En so het hy op sy stil manier, met die klein hartjie wat hy gehad het, het hy gegee sonder voorbehoud. En dis nie lekker om 'n vriend saam met wie jy gelag het en saam met wie jy gehuil het en saam met wie jy jou lewe lank, is oor die 40 jaar, vaarwel te sê nie. Dis moeilik. Maar tog is dit ook 'n geleentheid om waardering te hê vir vriendskap. Miskien het ons nie genoeg waardering vir vriende nie. Ja, die lewe is eintlik maar soos 'n trein wat ry van stasie tot stasie, en elke stasie klim daar mense op en elke stasie klim daar mense af. En die lewe is ook maar so. Ons ken mense wat saam met ons trein gery het, wat opgeklim het en weer afgeklim het. Nuwes het opgeklim en ander het afgeklim. Vriende kom en gaan. Maar daar's 'n paar vriende in jou lewe wat jy vir ewig saam met jou dra, tot en met die einde, tot by die bestemming van waar die trein aankom. En dit is besonders. Die Here Jesus sê vir sy disippels, ek noem julle my vriende. Want dit is wie God vir ons is. Ons is sy vriende en inderdaad is hy ons grootste vriend met 'n V. En hy sê, vir julle sal ek my lewe aflê. Dit is die diepte van vriendskap. Dawid en Jonathan het ook 'n besonderse band gehad in die teks wat ons gelees het. In die Afrikaans het dit ook gesê, hulle harte het een geword. Een geword. En dis wat met julle twee gebeur het, Sandra. Julle het een geword en julle het 'n huwelik gehad met seer, met blydskap, met vreugde elemente. En bo dit alles weeg die soet en die mooi baie swaarder as die ander goed. En vir jou is dit nie maklik nie. En ek wil maar vandag vir jou sê, die swaar tye gaan nog kom en die gemis gaan kom. En dan hoop ek dat die vriende van Waterval en wat hier sit vandag, is daarom op wie jy kan steun, op wie se skouers jy kan huil, wat vir jou kan dra en vir jou bid. En dieselfde vir julle twee seuns ook. Miskien, Sean, julle sit ver, you live in Britain, the UK, but there's a lot of people here and a lot of hearts that's with you. And even though we're just a phone call away. Dawid en Jonathan was een van hart.
Ben was vir my persoonlik besonder. En dit is ook nie lekker om te weet, eerskomende Sondag, daar waar julle twee sit, was sy plekkie, is dit leeg. Maar die Here Jesus sê, ek sal my lewe vir julle aflê. En inderdaad het hy dit gedoen. Sy lewe afgelê vir sy vriende. En hy het vir ons gesterf. Opgestaan uit die dood en vir ons gaan plek voorberei. En dit is die hoop wat 'n gelowige het. Dat al word ons plekkies leeg, al klim die vriende van die trein af, is dit nie die einde vir die gelowige nie. En dis die troos en die hoop wat ons het. In 1 Petrus 1 skryf Petrus ook, ons het 'n hoop wat nie kan vergaan nie, omdat Jesus opgestaan het uit die dood. En dis die hoop wat ons het. En tussen die hartseer is daar hierdie bietjie vreugde en vrede, dat Ben ons vooruit gegaan het en eintlik beter af as ons is. En daarin kan ons verheug en blydskap vind. Ons kan vir die Here maar net sê dankie vir 'n vriend soos hy. Iemand sê vir my ook in die week, oom Joe, sê vir my hoeveel keer ben na hom toe gestap en sê, morning Mr. De Bois, en dan sê Joe vir hom terug, morning Mr. Bob. En so het hulle mekaar gegroet, en so het hy elkeen aangeraak, en op 'n manier op ons almal afgesmeer. En dit is waar ons vashou, hy is nie meer hier nie. En wat het ons oor? Herinneringe. My pa is ook onlangs oorlede, en ek sien, my sussie vat dit baie swaarder as ek, omdat my pa by hulle gewoon het die laaste 6 jaar, en sy wil so graag vashou aan sy goedjies. Maar dis aardse goedjies. Wat het ons werklik? Is dit wat in die hart is. Our memories are far more worth than gold. En dit is die goed wat ons met ons kan saamdra, en genadiglik het die Here 'n manier om dit so in ons te werk, dat ou onthou nie die seer goed nie. Jy onthou eintlik die mooi goed. En dit is eintlik wonderlik dat die Here dit aan ons doen. En as ons loop met daai mooi goed in ons harte, dan wil dit vir my sê, soos 'n Dawid en 'n Jonathan, ons harte het een geword. Want dis wat gebeur met ware vriendskap. Soos ek vandag vir julle een groot ding kan vra. Bewaar julle vriendskappe met mekaar. En wanneer ons verskille het, en wanneer ons mekaar bietjie vryf op 'n dag, doen ons dit op so 'n manier dat ons môre maar weer die arm om die skouer kan sit en sê, jy is my chom. Ek is lief vir jou. Want vriendskap is kosbaar. So kosbaar dat ons Here en Koning sê, julle is my vriende. En hy lê sy lewe vir ons af. Dit is wat ek en jy met vriendskap moet maak. Dit waardeer, dit koester, dit bewaar. Want ons smeer af van mekaar en ons word 'n stukkie van mekaar. En so word ons een in die Here. Ek sê dankie, Here, vir 'n vriend. En ek weet julle sê ook dankie. En mag die Here vir julle vertroos en vir julle seën. En vir julle toevou met sy goedheid en sy guns. En mag die herinneringe bly. En laat ons mekaar nie vergeet nie. Amen. Ek wil graag 'n lied speel, Sandra, wat ek gekies het.
dat ek het 'n lied gekies wat ek dink is kosbaar en ek wil hom graag speel. God sent his son. They called him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son. They called him Yeshua. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Because I know, oh, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. זה שהוא חי ממלאני נחת, זה שהוא חי מסיר אימה, כי הוא ריבון, אני יודע
חיי לעד אחיה בתחייתו. זה שהוא חי ממלאני נחת, זה שהוא חי מסיר אימה, כי הוא עיבו. אני יודע בית
could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Pride's like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. I didn't want to see you go. I know I made you cry, but baby, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that have hurt you. You'd stay. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Then you love me like you used to do. If I could turn back time, my world was shattered, I was torn apart, like someone took a knife and drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care, but I lost everything, darling, there. Too strong to tell you I was sorry, too proud to tell you I was wrong. I know that I was blind, and darling, if I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Then you love me. Good morning, everyone. Hard to follow that video. Thank you all for being here today to honor my father. Your presence means so much to our family, and I want to begin by expressing our deepest gratitude for the messages of support and condolences received over the past week. Just a few special thank yous to Wilgiewe Hospital. The doctors and nurses gave my dad exceptional care. They were constantly by his side, and we're so grateful. Martin's funeral service for just their clarity and guidance in arranging the service today. The Waterval Gemeente, to the church office, Willie, Andre, and Frick for helping with all the arrangements today. To my Uncle Michael, so many hours that you spent with my mom and dad in hospital, just by their side, supporting them. And then Cindy, that beautiful video, thank you for creating that and celebrating all the memories in my dad's life. To Daphne for the stunning flower arrangement in church today, and what they call the Besige Beie for all the refreshments and that they'll be serving after this service. And then again, obviously to all of you, thank you for your love and support in this difficult time. I'll just, on behalf of my mom, just read a few words. Thank you for our 47 years of marriage. Through good times and hard times, we stuck together. We were blessed with 2 sons, and he was so proud of them. He was caring and would do anything for us, even if it meant sacrificing for himself. He loved to entertain. It made him so happy. The only thing he didn't like was washing dishes, but we weren't even allowed to go and touch them ourselves. He always told me I'd miss him, and he was right. You always wanted the best for me. Rest in peace, Scarp. My dad, it's been a surreal week since his passing. You know, the world
keeps turning, but it feels like it should have stopped, at least for just a moment, to honor the incredible man he was. He was born and raised in Port Elizabeth in tough times with limited means. He walked kilometers to school each day and grew up in a strict home and school environment. And I believe those experiences shaped the disciplined, hard-working man that we all knew and loved. There were times he worked 2 jobs to provide for our family. He was selfless, always putting others first, generous and charitable. He had a heart for helping those less fortunate. He loved his people, having them over, socializing around the braai, sharing drinks and laughter. His sense of community was strong, and he had a gift for bringing joy to others. One of his greatest qualities was his humor. Even in tough moments, he could make people laugh. And I'll share a little story. My parents came to visit us in the UK in June this year, and my dad got sick and had to be admitted to hospital. And you know, he always had a bit of a boopens, a bit of a tummy, and he was in the hospital, and the nurse was scanning him to check his liver, and you know, in all the pain, he had a severe back pain infection, and in all of that, he turned to the nurse and he looked at her in the eye and he said, "Is it a boy or a girl?" You know, and I just thought that amazing character, that was my dad, always finding a way to lighten the mood. My children have beautiful memories with their opa. He spoiled them with monster burgers, lamb chops, chocolates, and gifts. He would wait patiently outside shops at Clearwater Mall, always happy to be part of their lives. I asked them earlier this week to describe him in one word each, and they each said passionate and funny. Dad, I will always be grateful for your support in my sport. Throwing balls in the cricket nets until your arm hurt, being at every match, always early, handing me a cheeky pre-match Black Steers burger through the school fence. I'll never forget early morning, 4 a.m. on January the 6th, 2013, me and him had a road trip to Old Trafford for a Manchester United tour, and just him sitting in the car navigating in the dark, and it was his first time in the UK. Thank you for painting our front porch, Ariana's bedroom, and even part of the neighbor's house, for prepping green beans at the dining table for the best oxtail boykie in the UK, and for making sure Oma always had new clothes from Primark, never wanting anything for yourself. Dad, you were truly a man in a million. You'll forever be in our hearts. We all loved you so much. May your soul rest in peace. Daai video wat julle gekyk het, is my pa mooi opgesom. Het altyd gelag, vir mense maak lag. Ek het nooit raar op my pa gesê ek lief vir hom nie. Ons het dit nie so gedoen nie. Maar ek weet hy was lief vir my, en my broer, en my ma. En soos Sean sê, hy was altyd daar vir ons op sportdae, no matter what. Van my vriende hier wat saam met rugby gespeel het, sal weet, as ons so langs die veld oplyn, dan kom my pa en dan fluister hy vir elke liewe ou en sê oor wat om te doen met wat sy ou. Maar hy was altyd daar. En die verwery, ek het altyd vir hom oorskiet verf gegee, en vinnig geleer, ek moet fokus op neutral colors, want die huis het soos crash begin lyk.
Maar hy het ons altyd maak lag. En is awesome. En ek gaan hom mis. My ma het een keer vir my gesê, ek dink ek het al kwaad gemaak of geterg. Toe sê sy, jy is net jou pa. Ek like dit. Ek wil soos hy wees. I decided to do my speech in English. When Ben had a way of making everyone feel at home. With these gentle hearts and unforgettable sense of humor. I'll never forget when Ben always used to phone my dad and say, Michael, you want to come for tea? And my dad would always respond, sure, Ben, what time? Every time when Ben asked if I was coming along with, I think to myself, shame my women's missing me. But as it turned out, that wasn't the only reason. He always needed me to help him fix something. Anything that was technology or anything that was giving him trouble. And even though I teased him about it, I didn't mind doing it for him. Because those moments were very special to me. After I finished fixing whatever it was, he'd give me a smile, disappear for a second, and come back with a packet of chicken wings as a thank you. From that day on, I wasn't just family anymore. I was chicken wings. And that was the name that he gave me. And today, I wear that name with so much pride. Sorry. When Ben was one of those people that I always believed would never pass away. He was such a steady and strong person. Someone whose warmth and humor made it so hard to imagine a world without him in it. His absence leaves a space in our hearts that will never be filled. But in our sadness, we can find comfort knowing that he's at peace. No worries, no more pain. Just rest and joy in God's presence. I would like to end off with one of my favorite Bible verses, Revelations 13, verse 14. Then I heard from the heavens say, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Rest peacefully, Wimben. Your laughter, your kindness, and even your tea time calls will always be remembered. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U hier is. Dankie dat U vir ons lief is en dat U vir ons nooit sal vergeet nie. Dankie vir Ben, vir 'n eggenoot, 'n vriend, 'n pa, 'n oupa, 'n familielid,
'n vriend van Waterval. Dankie vir sy lewe. Ons prys U daarvoor. Ons weet, ons moet aangaan, dit is ook soos hy dit sou wou hê. En ons vertroetel die gedagtes, en ons vertroos ons in die hoop, in Christus Jesus ons verlosser, wat vir ons deur die dood gegaan het om plek te berei. Dankie, dat U hom uitgekies het, en dat hy aan U behoort. My gebed is dat U vir Sandra en vir die seun sal toevou met U goedheid, met U genade, dat U vir hulle sal vertroos en dat U vir hulle die moed en die lus sal gee om aan te gaan en die lewe voluit te lewe. Seën elkeen hier in Jesus se naam. Amen. Ek gaan nou vra dat die draers asseblief sal opstaan en by die kus kom staan. Kenneth Bob, Shannon Bob, Anthony Wayne Bob, Michael Bob, AB Meyer en Dirk Voogd.
Christus, ons hemelse Vader het dit toegelaat dat Ben deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou aanval? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus ons toevou. Mag die liefde van God ons Vader met ons elkeen wees. Ag, mag die Gees van die Here ons lei om vir hom te lewe. All the best to you guys, man. Take care, see? Stay safe.